mai nanti si sab kendai hapo is kasil life ar pada kini gi life ar iway ide iba test positive hapo Anjali testing center random sampling ar pulai gide di iris contacts ar gide di case influenza like illness ILI case iway ide i contact iba i categorize i ko doris niko iway ide sari case ko severe acute respiratory infection ar ide na po armed forces paramilitary forces iway ide returning iway bade ide i health worker ibadah na po mati corona care center riboy iway ide i ILI influenza like illness patient but test positive hapo Birmingham screening point is garwils khandai gide random sampling but test positive hapo Rongjeng Bazaar iway ide ibuan phai hapo Maharashtra West Garo Hills new Nuri ide hapo armed forces paramilitary forces but iway ide i random sampling case belong positive hapo Fulbari benda kasi bangile random sampling hapo matran ar pulaingut baro belong negative Police Bazaar Prapunyo ar belong positive Anjali Kathandai ngut ni test lai belong positive Cleo do ikram le test benda kasi nomor 9 Rio Bawan ban kala test at screening center but sakaway mening ni test undan do iway belong positive dari any kita di high risk apa akan batai itu akan batai itu Fitting Road Anjali Compound Lao Sotun Lashmia Lao Sotun Punjabi Lane Paltan Bazaar Oakland Light Umkhra Judges Guest House Paltan Bazaar Nong Thamai Penthor Umkhra Malki Ground Bat seri bhai bere ti nongrim na nongrim bernihat kita mau